Ile tu vai mai ai o le tātou atunuu, ile tau fiafi o le nei aso, whenga iai whiau mga luenga, iso se vaenga ese, ia o le wha malo al tātou porkalame o le sulu au lama e peo na masani ai, ia fiafi ta itasi, manatu a whaisi na tuai o na tu inatu tātou porkalame, ia nei whale tonu, tātou masini, ia lewa whalea, whaftaisunga ia whata, ia male au insinia, ia to fa le al tato masini le o mfai na tu na tu tato por kalame le vai ngale fiafi mana tu le fa ina lo fa fonga ia malo fa tel tel mai il tato por kalame le sulo lama le vai ngale fiafi ia le fa malo le tato tu nu i so se tafa mai lava le tauli o le ainga o le nu o le tu malo o le kalesia o le tu nu fa malo atu tato sulo au lama le vai ngale fiafi fa wo pe le unanga lo e fa ka TV televisia lo ainga ya il tato por kalame fiafi fa malo atu nu e au nga fo il fa malo atu mal tato atu tato por kalame ko e mau isi kama i malo si titi na e fa awai ya ma fa o mai fo i te ma fa vol ne ya so sa fenga yai ya ngata yai sa monei ya e fa pe fo i na e tato pa anga e ma o mai tato por kalame ia fiafi taitasi i atunu e mamau ia fiafi kasi ia ese taimi o lo maua mai tātou por kalame o na tūlangi ese o nei larolangi o lo e maua mai e po le ale taimi o le ale aso o lo e matamata mai ai mau mai tātou por kalame ia o le wha malo al tātou sura o lama i le iai fo i tiu te mawhaiva ia wa leo nanga le wa fiafi tātou wha malo atuai e ke fa malo ku a ngai la fa lau vai ai ngole o udi le fa ina ona o tau fiafi o si tatu o tunu pele nei sa mo fa malo i lango o tu tatu por kalame nei o le tatu mtanga luenga o le pisinisi ala manua maleipa o tatu fale o lo le SOS i fa pe fol tatu papa instant koko samoa fa e pe on tu na tu nei por kalame sura la mai lo mo ta malo lawa mo penga fa ilangi fa malo fa ftai i tātou lango tu i tiu te fo i sa whengai mai lātou le nei aso fa malo atu lau fionga i le ofisili ma le pulenga ma le whainga luenga al tātou mta ngā luenga o pisinisi ala manuia ma leipa ia i ngā luenga fo i sa whainga i le nei aso vaenga ese le tātou mta ngā luenga o matata ia fa talo fa atu o i fa malo atu i tiu te sa whengai mautou fa talo fa malo atu ia tanu vasa ma tole afoa ke nga ese lua to anga te lua whainga luenga ia fa lo la fa aftai mo tiu te sa fa atino ni aso manatu mapuantu ia fa se malo longo ni fiafi ata fo ilea al tato pulenga mal fa lo al SOS ia le ngata fo ilea ia al tato papa instant koko Samoa lango mai pe al tato por kalame fa aftai mal fa malo al tato por kalame e ia te autou e tomua ia i tātou por kalame ia fiafita itasi. Na lese no autou ia i longa e whaina tu ina hatu tātou por kalame nei o le sura au lama. I le mamalo le tātou atunu ia mapaanga le tātou e whakasa TV o loo mai mo mai pe le tātou por kalame nei vanga le fiafi. E wha malo lava. Whe lava sa puno wai le nei aso, whe sa atina ai, whe sa ngalue ai. Ia malo lava le tau pati, malo le tau wivi, malo tau tua. Le ngata le tautu ino le nuu, o le kalesia, o le tu malo, o le malo, iso se tafa sa whenga e ma le tātua tunu, wha malo i le tu fale o le kalesia, wha malo atu i le laulau le fontele, whenga e matiu te mwhaiva le ne aso, i le tātua ofisa tu tonu, wha malo atu i lau whenga le taitaifono, ma le sui taitaifono, tai lea o le teu tupe ma le teu tusi ma le fai lau tusi ma le teu tupe o le kalesia lau le fontele fia ngai fai matiu til ne yaso fa ululunga mtanga luenga le tato e kalesia fitu tonu fa malo atu lava i tute mfaiva ia lau fai ngā luenga leo na loa loa malo lava tau tua i le kalesia ia na fia au maan ngā luenga ile ngā lfo i tapo inga tamā le kalesia lau tamā le kalesia lau fia ngal taitaifono ma le fai lau tusi o tau fale tua ia fa pe fo i komiti ale kalesia o lo fenga e fo i manga luenga le ne ya so la to ia fa malo to fo ia to le ngata ilea fa malo atu la tinae lo fenga le pule ia mala fa nga luenga la tinae
le ngata lea fa malo fo i lo fionga le pule ma le fa onga mal kolisi malua ya o tato faletusi fa malo tu lo sunga au kosoli lo sunga le fai fiau ya li pule ma le fa ngaluenga tato faletusi ya lo mta ngaluenga tato fistu ton fa malo atu por kalame sur lama ya tu i te sa fenga le yas fa malo ko ki fa malo ile ofisa o kersiano i tai mulinu lo fionga fa tonu ya fa pe fo ile lo fa ngaluenga sunga i fai fiau faltua ya lo ya il tato ofisa o kersiano ale kalesia fa malo atu ya tu fa malo fo i tu falotina fe ngai fo i mola tu te mfaiva i nei le tato ofisa funga fleono ya malo lava tina to pati malo tu te mfaiva sa fe ngai le yaso ele fa ngofie fa malo atu tato sula ulama le fiafi ile lo kalesia fa ulunga kalesia ma kalesia ese ya ila to lo to tia tal le li le ngata fo ileo au nanga e kale sia ese lo to to alta to tunu ia fa malo tu lava mo tiu te mafaiva ia le lo fo le tua ya o mapu mai fo le yaso manatu lava alta to por kalame ya fiafta itasi ia to nu manuia lava fa ngaluenga e no mani fa fita uli ia mani fa lave o no afia ita to o le manatu to lunga lava na alta to por kalame o le taunu manuia fe au saunga le mu tatou uma po fela sa ye fe au ngaluenga ya au taunu manuia saunga le mu tatou ya ta pena fo e fai malo longa ne fiafa malo tu tatou por kalame o le sulu au lama fa malo le malo mo la tou tiu te fai manato la fa nga solo le ngaluenga le fono au fai tu la fono il te mil nei ya fa malo atu la o fionga ile fong fetalai malsui ya fa pe fit mai tai palmia malsui palmia sui es fono uma fionga li fai pule mte mai tai fai pule ya te utou le fai pisinisi ya malo te utua le tunu pisinisi nei talfa tai opia se pa ia lava lo te mai fale olo i nu tua malo lava mo tiu te fatino malo te utua le nu te utua le tunu te utua na ta tangata ya wanga le fili marketi ya fa pena fo infa malo atu ya tu laki o ko nga file ka ngu mai o meli tele nei sene na mawa nafi il tele fa taula to ya le ile passe el meli len tau mai nafi ya mo to ya o to mau fo nei yaso ai ole pole pe ya ole fo ye loma mai le statu va ile tau fa longo e wole ma fo ia sa ni fo tatou inai manuia na e maua inai tatou malo sia si mai fafo fa malo tuai ia te utou so se mea lavo fa ile marketi lo pisini si lo fale lo fili marketi tafta faala o ina il taulanga po fela va ia o nanga mana o lo tautu al tatou tunu iso se tafa ia fa malo tu al tatou por kalame le sulo ulama le ngalo tapu inga na tatou matutua le matutua e tapu i mai tonu tatou ainga ia le ngata ilea ia o mau tola matutua fa malo fo ela tolo ngalu ai malo tamam tina le ngata fo ilea na tatou matua o mapu mai ngaluenga fa malo tu foi ele ngata i to tapu inga o lo manu ai fa ngaluenga ia fa pe foi ia fe ngai foi o to ia matiu te ese fa malo tu ai ia te utou le au matutua malo lava mo tiute le ngata ilea o le tapu inga fe au ngaluenga le tunu ia tatou o mai whanau nei whanau fe ngai la to ma onga malo lava onga il whanau ile nei yaso malo fo ia ila to sa fale on lila onga ngi yaso malo tamam tina ile momoli mal to mai ia te pena ina o amana onga nei whanau fa malo atu ia te utou i te mawhaiva ole fa malo mo ila to o lo fa ta o to lia i ngase so se ngase lava de special fulul ne vai tau ia le ngata ilea ia o covid lava le ai ia manis fa mai o lo fi ai tato e fo ia la o matutua o lo ngafa matong fiting fa ptoa i ngase fa awau ngase tu mau mal tato por kalame ia fa malo atu sula ulama ia te utou ia
malo la wale on sai mal talti ngao no le fata o tuli o le fala whenga i mga ngase ia o le pole le tua no ina o tau le tua e ala i le i mai le tino whenga iai foi le tae au le li toi fa fusel malosi ia toi foi mai ia wati te fatino o lo whenga iai ia male wala awina i so se tafa tatou paanga ia tunu e mamao tutuila Hawaii Amerika Alaska ta milo kwa i Europa Asia Afrika toi foi mai Australia New Zealand Pasifika fa malo atu ia te utou ia lo faila wal nei po kala mel sulo ulama ia mau pa anga fa longo mai le afiafi ma le afiafi ma lo lava ia te utou ia le mafuta mai i le tatou por kalame lo su 5 minuto te ai tu la lima da fai stato malo longa o ile ai fai stato fa fianga nge ke o malo lo to malo lo ala po fai stato fa fianga fa no fu malo e fo le tu anga le fiafi to foi mai ia fa wau tatou por kalame
ya sina fa fi fianga na fa no fo malu fo il ne fiafi ya fa pe o tau no manuel fa nga malanga ile anga ia tua i fa mga luenga sa fenga yai ya malo lava nga lulu ne ya so fa pe le to ata pena ya nga il fale ya se tau to na lo sa nga le mu fa mole tau longo lava na ta to por kala mel sulu ulama ai lo sa nga le mu ai mai se ai lungo au la tele ya ba o ia ni fa lave ono fa lave ina fo il fa ungol ne yaso ya mai se fo ile utato sa vali atu ile fa ungol ne va yaso so lulu le nei se fulu i val nei o ke topa ma lo le malanga le tato tunu ma lo le sa le taupati ya le fo wa se malia tu fo ya o tato tu la lata tu le fa ungol ne ma sina o ke topa November te sema loa ya umalo fo le tau sanga le tato fa nga malanga i le malo se tato tunu ya nei lavaso fa malo tu lava i tu te mafai va sa fenga iai ya malo tato tunu tau tu nalu sa nga le mu ole vaenga fo ile e masani ana tu ala lo tato por kalame awole fa yela telefoni lungola awole tele le ngata fo ile le foi na so tai mai stato pa anga una ko nga me foi le o pe o si fila o tele ona la fa le telefoni ia male mo la ta vale ia ma foi le male mu uma ko mai sta vale ia ai tau tu na alta tu tunu ele o ia ele por kalame le pa ia mal malu ta tu pa anga male fa fonga mai ia ai ta longo ma se fa nei va nga ia ai lau telefoni fa tu le ta vale ia ta fo la wala le me le on sa ngale mo ai tali lau telefoni pe fa pe se foi le se ele me fa na va ia ta un tali telefoni ia on ne ame o telefoni ne vai ta ia pe fia kolo e sa lau telefoni foi le misi e ke kango ko fa i kaula ia i uma te mina wala au mai ai ma le aso ele fa la na misi elo na winga on sa ia se i ol fale sia ki lau telefoni ele kai ka nga misi le fa pe misi lo tanga tana wala au mai ia misi fo e tala tu asu e atu la mau le lau telefoni tanga tana wala au mai ia na faile na to e wala au ia ia awone i ave mala e ono tu pois fa lave ni te wale tau ngo fie le talinga lau telefoni pe a fai tu pois fa lave yo se foi va nga ia o le fiafi a fa pe nei me le fale tau tope le fiafi fai ia e fua oi ia o foi nei tope lo sa ia ma foi le nga wel tu la fono wa over ma sa fa tapula o le wala i lo na we nei va nga fia fai le fale le fiafi ia o le pole vai tu o le pale ni foi ni fiafi ia to mo foi le fiafi ta yao e fatino ai nei vai nga na ia o le tau longo lava ia tato por kalame o lava ni o tato solia le tula fono la o le tele ia nei me ane wa fia tato fa lava fa to ala uta vale fa to tele ia muli tula fono la wala ile sao fa tapula a o fa ia telefoni fa le fusi pau mata ala ta faala ia wa fia fo ia tato tunu e le volina fa ia ta fole wala o la kapia tamaiti o nai vaenga ia sa valia ta faala ia o vaenga fo io sa vali mata mo e makoleni fa sina fa malo stino ia o tato mai fa so ina la wala tele ia le lope te sa o ko ka vale ta mo e fol meto a lo la ile sipiko no afia ia fa to la ta vale ia em fai lava na va ia nai vaenga ia mo le sila fia ole mo le foi le ole anga ile mafa anga ile mafa ia wai pio al tato wala ia matala ina vai ngole wala na ile ole omo ia tau na ma uto lo anga ia tua ia fa to le lau ta vale e foi temi e masani la wal tele ia fa peala ia la o ke ia o fa ngofie ia ne te o se po lau sila na temi ia ona afia ile o foi le o lau o ta vale ma mo se tu po se fa la velave afia yo o le si vai ngai mai tau ina i le mafa o le tele foi le o le manu palang o le povi ile awala ia mana foi ia sila nei vai ngai ia
le te ua a fia lo sa wala ve se povi o ilunga la wal tele le ma wal tele o fiafi ia tele na ilunga yo le wal tele I le mafa foi na li poti mai a songa fua li poti mai foi le fiafi fa penei ile anga ia tun mana wa nga luenga ia foi na manu na ilunga la wal tele se si la ne mando tatu tunu fa pe te ma wa o ele ono ia u la fa to anga la fu manu va anga le ia se si la ne ia ono a fia sta vale ia ale ole na ia e fiwai o su ela povi o ne vai tau ia e mfaiana o fil povi la po ai tono taval titi nei vai ngana no fo tail tatu tunu e lua me ole a fia ole tavale le manu ma tu po le fa lave ia po lo fiu su ela manu ia ole lo po fel tu langa wo ia tala lava mo le saunga le mu ia ona le tu langi le anga ia tu le mafa le anga ia tu ya tua mafa le alili pe fa pe te ia tu le vaenga le na ia le vaenga na e o atu ia manu palangi lunga la wal tele ati tu na fo na vaenga le na vala mai pa anga tato por kalame le sungfua ina vaenga ia ona le tele o manu lunga la wal tele mana ia fa aftai fo ite va anga tato por kalame ia tau longo mai lava nei vaenga ia mo le sile fia le leil tatou tunu ia tu atu fo I lungo le tatou por kalame e no fouta ne ia pe fa pe o ia nga ile tulangi le ina ia tau no manuia I le fale ia le mai ai o nga ruenga ia fa pe fo le tapena te anga I mai le sa e fa sau maro longa le ne yaso ia tapena nga I mai fa wa nga ruenga le fiafi ia fai le mu mai foi lo sa tau no manuia mai ia fa tata le tu le uso le ngalu le yaso tu malia tu fa uma ngalu nga o ila to e malolo ia ai fa wa o le tiute mal fai va le ne fiafi fa malo mtanga lu nga le malo fa malo mtanga lu nga o leo le ngata ile sa fa nga o to mal fa so ino ta vale le tal fa te yo pianei ile fiafi nei mana va ngalu nga fa malo atu ya to mai le komisina so I komisina ia malolo la fainga luenga malola mo tiute malo tau tu le tunu ia le tatou soifua malolo ina le ngata foi leo le tanga luenga le soifua malolo ina tele ola tau fa la wilo ma tiute fai ia fa malo atu lava ia tu ia o le ngalo fo ia le tau tu al tatou tanga luenga le tinei mu la o fionga ile pule ma le fainga luenga atoa ia le ngata foi leo le tanga luenga le tise le pule ma le fainga luenga ia fa pe foi le official vai le fionga le pule ma le ofisa e fa pe vai ngal vai tau mulinu ia ona lo mai tu mate tu o to ia le tatou saunga le mulu tele le taimi ma le taimi mai se lava pe a ono ma tatou ini fa la vela fa fose ai fa malo atu ya tu mai tu ina le tatou saunga le mulu tele I le tatou tunu fa malo atu I kikianga lo fa malo le au tau tua sole misi vangu le mana ia tatou por kalame misi fa malo ia tu fai vale fai le tute le tua vai o tatou ai ngai le aso ma le aso ngau ino le vao ma le tofu ino ngata I fale vai ngau nei matutua tau tua ino le nuu le kai misi monkanga fai montanga la vai ngai le mtai fa ngalo ngai pia e fai oe ia fa malo atu ia tu fai asi vela na nei vai tau wa te langona e kusa au ko ia mala fai fa to anga so se fa to anga ia ona o le vela o le tau I tatou nei tai malo la vela on sai fai mapul paolo o foi nei misil fang vai vai fang vai tau vai fang vai ia ona lo fai si vela la malo atu ia tu I tiu te ma fai va sa fe ngai mo to e si mata upule na lau nei lei ungai Australia fa fonga mai fa malo atu I tatou tamawhanau I se matou atunu pele Australia ia o sini le na fai ele mata upu lea o le e kukusa lea o le mele le tupu ia tatou te minei mele o le defamation po le tau whaaleanga fo I lea ua afia e tamali anga o le istangata e alai upu e la lafo ma whaongai penga tawa ilangi ia po ilungo TV ma vanga whapena o le mta upula leo le na ave les fai pule le mota I le whamasinonga
ia ona o ni tala na afia ai le moni ia le watu lai mai le unga whamasinonga kuata miliona e malo ai ia le whaipule le na avea ia le whaipule e tutongi tu sai tutongi mai le tangata le na whaia tala tutongi le tangata le na whaia anga ia le tala kuata miliona ia ese mai ai pile le whamasinonga mai si vaianga whapena ia ngafa uma mal tangata le na whaia tala tau whaleanga so tai mai me olo tupu tātou vai tau nei tātou watunu ona lo ia nei mta upu whapel whamasinonga le temi nei malesi mea ia olo o alu pea lea mea ilunga o pea ngat whailangi le tonu le tātou watunu ia ao le mana ia e vaila e so kasia ai maua le lua se lau 5 wafe kuata miliona ua whaasalai le whamasinonga le na whaia le tala o le si mata ino le melea ona e fise tai fo mtato fiso tai tu sai whaasala le whamasinonga le tangata na whaia le tala tongi le tupe ai le afia o le mele afia i ol pol kalame le TV ele se me foi le upenga te whailangi po social media ol pol kalame le TV ia unga le whamasinonga ma tongi le tangata na whaia le tala ia ai le afia le TV sa whaongaina mana ia langa e isi meanga kupu le skeminga lako ale pokalame vai le o mai o avel TV ia ona iwa anga whapena ia ona e pokalame e whamtal sa o toal tangata ia manatu ma upum na lalafo ia whaasal sa o fo e le whamisinonga ona e leili potia ele whaleata ele TV na iwa anga na so tai malmele tupul tātou vai temil nei mangai ngai kamaya e vavea fa ingon masinan te nei ia na ia le mta upu nei whamasinonga ia e lewo o mai lea so sfuru iwa o Oktopa ia e lau loma mai le unga le whamasinonga ia ua mau ai le lua se lau 5 sfuru a felto ina lea i le tangata e whaitala whaatupu ma whaitala hara whaaleanga i lungo le ala ata TV ia po lungo le social media ia e ala i vaenga leo lo a fie tātou nei taimi ia a ngā fo i tu ala loa tātou tunu si tau tua nā mō tātou o al whao ngā ina upenga te whailangi e whai mai ai ia tala ma vaenga whapena ia a fia umai leo tangata uma o lo i lungo le upe o le meo le Facebook ai leo anga i tonu i o feo lolo le a fia ngā kale ke mga o anga i kala i lo ngā ka uma le whaalongolongo ako tau tala ma le ava ia tau tala ma le whautauta i lunga o penga te whailangi ia wala kilo mai e ko wa inga marko malau whaangau ma vanga mo whapena ia malau whaiwhi au male ka le sia ia ona i vaenga ia o whaaso ai ia ona o lo ofiso tai ia matulanga o lo a fia i tātou i nei taimi i ala i whainga o la fonga fo i le tau whaaleanga ia a fia ai nisi whaonga ai penga te whailangi ia malungo polkalame TV ia ona i vaenga na o lo whenga i me tātou ai manatua o lewa tāpena mai le tātou tāpua i ngā fiafi pe ona masani ai le tūlai ono le fiafi ia o le tātou tāpua i ngā fiafi ia se i whamalo mua i le au kuka ia whanga solo atu ai le tātou vaenga lea mo le tātou tāpua i ngā whamalo i le au ngā sese malo le au kuka i manatu ia tu titi avela po le nā fua ready mai tātou tamafutanga o le fiafi ia on sai le titi a whekau ia le uma le lotu ai maa lili le loa le tau mawhanawhana eu sai le o ke alwe vela la o mawhanawhana o whetau i le mal tau mawhale lomtua mal to ina ai malonga sese malonga sese i le au ngā sese malo lava motu i le whaingofie i le whaingofie tapenanga o le fiafi la tau ia a fo i meo le maua le nea fiafi ia vi ere lofo le atua lana fuai ma lana tausi ma lana whaaso mai ia wale tausi ngā o le tātou soifua le tino tātou whaaftai fo i le lofa tūnoa so seala mai ia tausi ai le tātou soifua le tino e ala i ngā sesenga i le taimi ma le taimi e se mesa wha le tonu nei aso ia tu ilo mo le lii ia maua whaafimanga loai
ia mau ai no fo le tatou tuli luma le tatou ai la so ataiao tatou sa vali le li ia mai fa ma falanga mo tatou a fa pe fo le yaso i fa la ve ni fa no nga le malfia ia o le tua lava il fa mo so so ni mai fa ma fana ia masufia nganga wa afia ia le ngata fo ia afia nga masani fe se inga ia pon fa no nga po le lava e tatou to manga i le tua e to e mo ai tatou ma fana o tatou tapo inga le ne fiafi le o te pena mai le sunga le fai au le sunga ia o ata tua tangaloa ma le whaka sa i whato ia tatou tapo inga le ne fiafi pe a tare tu la ono a mai e whawhia fianga ma le tau tupulanga tala wong vivi inga o le tua ia ona te pena mai le sunga le fai au ia tua tangaloa ma le whaka sa whato ia mo le tatou tapo inga le ne fiafi tau e na mana lau whafonga ma lau whaatalitali talelei ia taulu fo i le mana wanga whaalenganga ia mo se whamawhanawhananga mo i tātou ia tō matauina le upo le atu ala mailana uauna e ala le tātou tāpua inga o le nea fiafi ia manuia lau whaafonga ma lau talitali o le talelei a pia whanal malmana le mana wanga whaalenganga mai le uauna le atua e ala le tātou lotu toi fo i mai ia ona whaawau pele o le tātou polkalame o le sura ulama.
le aso fe a mga luenga o fa malo le on sa malo le tau te ia a bala watu ma le falo alo mai tato tu fatasi o tato loto pa sangatu ile tua e ale le tapo ina tato tapo ia tu ile tua o le vai tafe fa fia na mga vaile ai le tua o le mea pa ia o ia ile silese si o tato talo mai lawa i tae ao ina sei pa ia mai le nei tuaso o le leo lava ma le langa fifia o le oli ma le loto wha fitai i la fio ona o wha menga o taunu o ngā luenga sa whatino e mai se o soi fua le lei o le tau whale mau na i mātou matua ma ainga mātou wala au la fio ma futa mai mfatasi mai a le lo nganga tai ta i le nei tā kua ina ia mātou maua lo file mua ma lo manui ma ia vi ia lo sua pai ala lava ia Iesu lo mātou li whaolo amen ki tātou whaalongo au wheta lai le atua ala le whaitaunga lana tus pa ia tus filfilia lau salama e fas ma le ono al foi poe ono e whangata mai le foi poe sumaltasi o te whaitawina whonga mea ia whionga pa ia le atua ua wawa onu ese u whanga tia malo o tu lei mai le siu whonga o na liu swa vai leo le lalolani o ia tei tātou le li o au le atua ia koporo tātou olo maurunga ia ina maia ina baba ai ngā luenga le lii o le ua whaia whatafunanga i le lalolani o whai ua e ia o taua o lava i tulu inga o le lalolani o ngau e ia le au whana ma wawai le tau o suri foi e ia kariota i le afi ina so ia ma i o tau loa wa lava o le tua e vi ia inu ese e vi ia u i le lalolani o ia te tātou le li o au o le atua Iakopo o tātou olo maulunga ia tamania le atua le tātou whaitau o tātou whanonglongo ia nā whiong pa ia e ia te ia pēlo na lava vi inga i whāwawau mā whongo whale a nganga malane whiawhi maua lea i le whaupo iwa lo tātou matua o lau salama e whāsum leono. O whai ua ia o taua e o lawa i turu inga o le lanolangi. Ua ngau e ia le au whana mawawai le tau. Ua sunu ina fo e ia kariota i le afi. Au au manatu o le nei aso. Tau fia taua. Wars ceased. E whai a ma masani no tātou wa ai tala mai numa mao i le aso ma le aso. Le matua ora palai no whale. Tangata e maali liu. Le onga onga o tangu unga e o iai se nunga e a fia i se tau. A le winga whale nā tura leo le tangata nā mata mai ai. Tā ua homo sapiens. Le tuenga tangata o le species. Homo sapiens. Tano winga o tangata e saili. E ala saili i mea e leo iai a teia. E nau lo na loto. Ne ia maua mai. Le mea mua lava e nga iai ulua i tangata sa iai. O le sa ilinga o tau mawha. E alu le aso a toa ma le malosi o tutuli. Tau saili se me whangai ti nām te maiti. Tau sa ili vaenga saunga le mua tola uapi ai i lia ele ma lea ele. E mau solo mai le anua whaanga ai fua
i mea ai e maua. Ai fua foi le lama mai o manu fe ai. Pasolo ina mautu nuu ma ai. Fai pea le maasani o le sa ili mea ai. Awa matafo na nga i atu i whanua matua oi. E sopolo le isi le tua oi o le isi tau roa. Lalo langi fai tau ala valea na sawa i lalo langi se iau mai nei o na po. E ilonga atu nuu e le ini taua ua mara malama le matua le anga o le atu ma le maua lalo matanga o lea mea o le whitawai. E longa foi a inga e le aise whau tautanga le lei o iai whitawai. E misa maisi a inga e whatupu o vesi. O le whalinga o le whaiwina o taua o le miti mase whalinga wa lona o mai e le atua i lona nu. Le alawa le vesi whamata wina o tangata i talo taua. Talo mala pupu ngā. Talo whaamai pepesi wa fia ele whaitau miliono. O lewa ona iei le tautonga le atua. Ua uma ona whata oto i le fuafuanga le atua. Iei le tu aso sui ai le malosi o le mamalama i lunga o le fungai le ele. E sui ai le malosi o le mamalama. Alona density, malona vibration. I le maua lunga wha malama i le tu e mawhai ai o na mau ai se pōliuli. Tele tu susinga mwhaalinga o lo iai le mea. Tele foi whaali oilo wa au mai le nei vai tau. I le tangata na te ilo na whaitau o mea lo tutu nei. O le mea moni. A oloa ina pai le malamalama o le langi le maulunga lea. E sui e whaatasi umai ma le malamalama o tangata ma mea uma o ilunga le pungai le. O alawala mea o lo tau whamatau mai nei. Mai pisi e fia o lo whau ma whapipisi mai le lalolangi le au mau mea. Le a foi le tau whaia Presidente Amerika ina i whaosa si tau alon tolo lalolangi. Ai tuai a Lucia ma leo so whainga o Ukraine. O lo i tua atu se taimi ele tu e mawhai ai o na iai le malosi tau whaosa tau alea i loto so se tangata. E sui lava le malamalama ma sui ai ma langona i le mata ngā ma le maua lalo o le mea o le taua. I le o se vaenga o le fuafuanga le atua ma i lona amtanga le loto whaitaua ma le whainai. A se vaenga o le lalo langi pongi sā na whilongi ai le fuafuanga le atua. Ai tal tono se whamalo si au fo i lea mo i tātou. Wava ai le luma nai mātango fia le file mu moni o le tua. Ai e tātou iai fo i lea marama. Na i o tātou wō whatasi. Ma swinga o le marama o le lalang. Na i o tātou iai. I se lalo langi e neto iai ni taua. So i fua le oli ma le file mu o le tua. So i fua ma le loa mauti noa. E malama le tau nunga mea uma o lo ba ai iai. Ai le pōngi sā. Iesu na sau o i o le malosi o le malama. O le file mua le atua malona alofa tutu noa. Le malosi lea e whai uina umai taua mai loto o tangata. A sau nia mo le lalolangi fōu. O sau nia i le lumanai. Ono Iesu. Amen. Si o tātou pepese i le vei inga o saunia.
se tātou te talo. Lea tua mamanae. O lau fio lava o le pule awao. E langona le titi e ai o langona o le whawhitai. Langona whangaistia o le loto ina o whai uina manuia le nei aso. E ui ina le aisi taravale whalongo ina ai te tonu o mātou nuu ma ainga. A tonu lo iei nisi o a fia. Iei nisi o whea ngai ma mai whaingata. Ai whawhitai o lo iei la o fio te mai le file mu moni o mātou loto. O alava si o manga whaingata ma pōponga. I tawhatasi le mātou wa ai la o fio ma le tautonga. Whalwhalanga o lou manuia. A o oa i lona taimi e leise malosi e mwhai o na tau fia. Vi ia la o fio no le tala lei. Whawhitai na le tū musu mai au ngā tūpulanga o tūna ia tū mai lava nei taimi. Whātele ina le malama. Whātele ina le iloa o la o fio. Whātele ina fōi le luitau o lo mātou ola. Ne o mātou sawa wali lunga i le malama lea. Mātou te sauwhanga ai le lalo langi fōu ma le manuia o la o fio. Whāwhitai e su kariso. Whāwhitai ono o le taulanga tō ngiola. E lofa tūtu noa pai tumutumu o la o fio. Uafua ai, ona nga i le lalolangi, i le malo malama, mata ngō fie o le numana. Tālong ia tu mau la o fie o le ingol whaamanu mal whanetang. E whaamawau, whaamawau. O mātou te tālo whātou ese i la o fie. O ani o mātou vai vainga, o ani o mātou se ma leo le nei aso. O mātou wāwha whenga i ai, whatinonga o mātou tiutia o unanga ese. Lo whale li i e whamangalo Samoa, whamangalo le Kalesia, whamangalo on te tai. Te tai whai anua mai tu malo, tai ma au ai. Whamangalo le whanau, le wāma mātua. Mātou wifo ai le toa malie o lau fio. Mātou wifo ai le pātu e senga ma le whamangalonga o lau fio. Ala i le totu pa ia o Iesu Keriso. Pātu e toina ai i mātou i o rumu. Ola nei pōre li ia o malu mai ma o na whaingata. Tālo le li ia tau sielo atunu i o au mai lava i maunga te tele. Se o lava i nei o mātou whanau iti. Mai lava i le malo, mai lava i tumu. E o lava i e kalesia kersiano o e kalesia ma au lotu. Nuu maa fio anga mai tu malo. Nai o mātou aina. E ngata i Samo nei, au atunu e mamao i New Zealand, Australia, Amerika, sos meo au mawai o tangata. Ia leo ma pui au malo o ao lofa i nei po. Mātou mapu atu i au ao, maua se malolonga file mo. Le matapa afi o leo lava malama tutu noa i leo masiu mi ai o tangata. Mātou ala fai mai le malosi whawhawini. Sa ulitau ai mo le aso tai ao ma ona whaamai. O te taro lea whatasi manaunga le leo i o mātou lotu. Whai alo lava whina ngalo e leo le whatau anao. Na Iesu o mātou ole malau tuai. A o le manuia ma le file mua lau fio le atul te maa. Le lofa sisi Iesu Iesu Keriso. I le malmaftanga whai pēa mrau lava nganga pa ia. Tu mai o mātou lunga mlau whanau umai le lalo lagi. Nei maaso umai o le whababau lava. Amene.
Fofonga le langi i le tātou whaapolo ma le whaasangi ma le tapua inga le vaenga le fiafi ia ua long whaafutui le foilau whaafonga i le whiau folofolo mai le tala le mo i tātou e whaaleo aile nganga whaafutai tele le sunga le tātou tofi le sunga le whaifiau ia tua tangaloa o ata tua tangaloa ia ma le whaakasai whaakto ia mo le tāpenanga le lei tāpenanga matango fio le tātou tapua inga o le nea fiafi whaftai mo tālo sanga mo lia ia whamalo fo i tāpena whamalo su e sauni ia e ala i le launga e peo na tu ina mai whiau whaleanganga mo le whanau o le atua au ina wha fo i pele mau lau sunga i le whaiwhiau ia maua pea fo i lau malo si le tino ia walawa tiute ma whaiva wa tatofi ai e le atua a sili ai le ngā luenga ua wala au ina iai tau tua le ngā luenga le atua ia famnu foi le tu tapo inga fal tu mal no foalo ia manu ia foi i tiu te ma fai va lo fa nga ina ia il soi fu ma le ola le ne vai tau tele taleni lo sunga fi fiau ia sang fa manu ia pele tua e ala ile tato tapo inga le fiafi fa pe foi le tapo inga le kale sia lo na o tele e fa ka sai fa to ia fa malo atu mo tapo inga ta pena le malo mo tapo inga o fai val sunga i le fai fiau ia e tolum tut pala ia awase te fiau faleanga mo i tatou e ala mai le tapo inga o le nea fiafi fa malo le fai pese ofisa o le fai pese ma le wasafo ia wavi inga le tua taulo lua le tapo inga le nea fiafi fa malo fo le tapo inga ale sunga di toina mal faltua enga tailea o le fainga ruenga tunga i fa fenga inga mo la tu faltua mal no fo kalesia le tatou pulenga pisae ia mo le fenga ia i matatou fainga lotu i le nei fo i vai yaso fa maro lava mo ngā luenga le lei ia e ala i le tala le lei le li ia male au nanga ala fainga lotu le e whakasa TV fa malo tu ai tatou por kalame nei vaenga o le fiafi la fa fonga tatou tunu ia inai fa sala launa fa sala launa ma le fakasa pe tani fon to amouta fa taia i maunga o upopopo ma pae le solo ma maru pe ia fo i le i tole oa ma ta oto fa maene o tailo loto sa ma fainga a wao sa mo le vau filifili ma le fue lave lave o le fale fo i e tulu i tau ua soo na taiao ua taili nei le matangi whanua ma ua lao ai nei le vasa o asui ia ta oto ia a o se aloo e le au whangaina e so mantou leo whaatau waa pa ia mamalu o Samoa ai manatu le a whati mangalo ia le awa nei tanga ai mangalo se whaamatalanga e moai momoli malu i puenga ma suatu vai malu yo utou fina ngalo ia vai lima vai ola vai mangalo i le fina ngalo le atua i le tō wha ma le uta mai tau mai ina ne i o mātou alo i se ata o le la au ai olo sila fofonga alofa o lo tātou tapa au peitai ua le fe tau i fola ua tala e se foi tutuila maape talu le moe noa ma le lau wha le aina ai mawalunga i se manatu o oe sa mo o le matua e te tō wha le atua a e te mapo i la wanga nuu. E wha amalu lu atu, o no wa yeise fesuia inga la ititi, o le taimi ma le aso na atofa ina mua, mo le se ina o le lulua le nei e ka le sia i petani e fau i toa mauta. Wasuia nei mai le aso se fulo te sema lua o lua, ai watasi le nei e ka le sia, o le a whataunu ina lava le se ina i le aso lua se fulo valo te sema lua o lua, i le itu la e tolu i le mauta lava o le ngā luenga i petani e fau. E whailoa tu foi ma le nganga mawalalo, o le a amatalia o na sāvalia atu o le tātou komiti e ka le sia taitasi, o wō mapaanga, mo le whaamaupupo ina mai o tātou tusi lulu, whaatasi ma se leni a o le se ina, a wā lava le whaamoe mo le fia fausia ina, o le malu tā puai o le nei au lotu lima vai. O le atua pule te tele na te tō whaawaifo na manuia, o toi whaatu tumu atu tamau ainga wa avesea, o no lo tō lango ma fesoa soani mai, i le whaatala ula atu o le nei ka le sia. O pua le tosi, e sili le manuia o le no te fōai,
Nai lo le na te talia mai. Whawhetai whesosoani mai. Whawhetai langolango mai. Sainia e noka po niu le whawhengainga ma le mamalu le kalesia pe tania fou. Employment opportunity. CCCS is inviting applications from qualified individuals for the following position. Position Chief Accountant. Salary will be commensurate with experience and qualifications. Type contract is for 3 years renewable. Location CCCS Central Office Tamalingi. Closing date 4 p.m. Monday 31st October 2022. Job profile. The appointee will come under the direction of the church treasurer. Chief accountant performs the general accounting and financial statements reporting of the church. He or she ensures that the church produces timely, accurate accounting data and financial reports, as well as complies with CCCS policy, public accounting standards, and government status. Requirement must be CA or CPA or partly qualified with a degree majoring in accounting, 3 to 7 years relevant experience of which the other is of supervisory role, excellent knowledge of accounting software such as Xero and Attaché is essential, must be computer literate and experienced in Microsoft applications, experience in church accounting, non-profit is essential, must be neat, well organized and able to meet deadlines. Understanding and respect of accounting body code of ethics is essential. Job description can be uplifted from the General Secretary's office at the John Williams Building, Tamalingi. All applicants need to provide verified copies of qualifications and up-to-date CV, 3 respected referees with genuine contact information and a letter from your church minister. Please mark all applications, Chief Accountant, and address to the General Secretary, Congregational Christian Church Samoa, 5th floor, John Williams Building, Tamalingi, Apia. Reverend Vavato Tofao, General Secretary, CCCS, A or CPA or partly qualified with a degree majoring in accounting, 3 to 7 years relevant experience of the General Secretary. Employment opportunity. CCCS is inviting applications from qualified individuals for the following position. Position Internal Auditor. Salary will be commensurate with experience and qualifications. Type contract is for 3 years renewable. Location CCCS Central Office Tamalingi. Closing date 4 p.m. Monday 31st October 2022. Job profile. The appointee will come under the direction of the Church General Secretary. The Internal Auditor ensures that the effective system of internal control is in place and complied with at all times, and to advise on policy and or procedure changes as appropriate. He or she ensures to identify risks and suggest risk management actions and to examine and evaluate systems and activities in the CCCS Central Office. Requirements must be CA or CPA or partly qualified with a degree majoring in accounting, 3 to 7 years relevant experience of which the other is of supervisory role, excellent knowledge of accounting software such as Xero and Attaché is essential, must be computer literate and experienced in Microsoft applications. Experience in church accounting, non-profit is essential, must be neat, well organized and able to meet deadlines. Understanding and respect of accounting body code of ethics is essential. Job descriptions can be uplifted from the General Secretary's office at the John Williams Building, Tamalingi. All applicants need to provide verified copies of qualifications and an up-to-date CV, 3 respected referees with genuine contact information, and a letter from your church minister. Please mark all applications Internal Auditor and address to the General Secretary, Congregational Christian Church Samoa, 5th floor, John Williams Building, Tamalingi, Apia. Reverend Vavato Tofao, General Secretary, CCCS.
Ai whaasilanga nā ma whaasaralaunga whalau i tele, ma ua le tātou porkalama. Ia wa fo ile longo ina o le malu le tātou tunu, ia la lava lau whaasisilanga o lo tau tāpena, afe mai le tātou e whakasa TV, ia e tautua e tua i mo oe e nai vaenga ia, e le ngata i nā alu lau whaasaralaunga i lungo le tātou TV, ia whapeo fo i nā alu lungo le tātou pe ngata whailangi, lona winga ia e te lele awa noa silfia le ia i tangata, ia lau whaasaralaunga le ainga, whala poptonga le ka le sia o le nuu, ia o le wha manuia o le maliu, whaasaralaunga o le maliu, o le wha manuia o le soifua, ia po le ase wha moe moe, ia au nanga na le tātou e whakasa TV, e tautua tuai ma le mamalu o le tātou tunu, o loo mana o mia ina i vaenga ia mo le wha lau iloina, ia te le fwisi au nanga, pea whapea te awhi mai le tātou ala ata i nei tamalingi ia mo se vaenga e mo miai. Lua val tasi numera tātou e whakasa TV ia wala au mai ai pea whapea i se mana onga e ala i vaenga tau whaasaralaunga e ono soani atu i le tātou TV ne vaenga le fiafi. Talo lava le tātou porkalame le sula ulama se i tautua nalo saunga le mul ne fiafi ia whapea o leo toa anga i le fale ia whātua toa lau sā, tau nu umanuia, ia whātata le maile ainga, ia wha maea ia, nei, whi au fo i le nea fiafi, wha malo le au kuka, toi wha malo le au kuka, ia manatu nau wa taun si mai, ia wā lewa mapu atu le tātou tāpua inga, mō le nei lava fo ia fiafi, e wha malo lava, i tiu te mawhai wa sāwhianga ia i le nei yaso, o le whaasolonga le tātou por kalami le nea fiafi, ia tā fo ili tula fitu lau sa mo tau longo tale vai whanua me na tupu le yaso ia i tono le tātou lotu i whale le ngata i le malo ia whapea fo ile ka le sia mo lau whaafunga anga so mai ai tale vai whanua ala ata fitu ia me o tupu le lotu i whale le tātou tunu i Australia ia e peo na iai ia le tele le tātou tunu i te tono o Australia le ala ata fitu ia o le tātou porkalame o le ono sfultau sanga whawhiawhianga o le ono sfultau sanga mai mō mai nisi o whawhiawhianga tali ai fo i le afa le tu la valu ia tali umai le sunga ia tapuala ia mō le porkalame o le tātou masani ai le soa le pule lango iai ia le tātou whale ngā osi mea whale o le Amotonga o le Rick House ia whapea fo i le tātou Ako Chemicals i le tātou porkalame o le soale pule i le awhai o le itu laivat ia toi whaau atu i niso whawhiawhianga e whamanatu i pele o na sfultau sanga tio tātou tunuu ia e whaau mātua i loa e le tātou au nanga se ata tifanga ia e whaau mai fo i le au nanga lau e whakasa TV le ne fiafi lango mai e lau fale o loa le Business System Limited po le PSL i le tātou wata tifanga fo i o le nea fiafi. Ia e manatu o le tātou porkalame lea. O le tātou sei o le Heat Free ma le Samoa National Lotto. Ia e wha umai fo le tātou porkalame. Ia manuia lau pepa pea wha pea len wha tau sau pepa o le Heat Free. E le tātou Samoa National Lotto. Ia e wha aftai tele mafuta mai le tātou porkalame le nei vaenga le fiafi. Whātau te whoi tō whanga ma malolo au mai lea nganga o lea tua tātou malolo ia mo whoi tātou malo si whawhowina ia wā whoi whi au matiu te whea ngai ma le tātou atunu le sātai au ia tātou whātou whaewa mau mai pēlau mai moa au nanga lau e whakasa TV ia se i o whoi na malolo i le ne fiafi au mai lea tua i toi tāpenanga ia ma tiu te o tau wha ungo le ne fiafi ia ia pelo na file mo ia i tātou manuel malo longa nei tātou mātua le ngata i lea ia malo lo le leila u whai ngā luenga lea tua ia maua se manatu ma se malo si o se tātou tunu ia tautua ai pea le tautua wha awau manuia wha sausonga le ne fiafi tātou e mafuta le te mwhape nei lea soa tae au ia tō whasoi fua
tala wha Samuel of Aso Song le ne tula le fiafi. Mo o whaltaima tato se masani o lau Samuel National Hit 3. Lona se I numera ono sfuma tolu nei. Lau atalo ili malon malo sumaya wa seki no tato maa. Au whanga solo seki no tato maa. Whamna tuatua wanoa ni mwhaione e ta alo mai ai. Masa ili mai so laki. Awanoa mo mole straight. Tolu numera sa sao. Box. Tolu numera laki so as whaatulanga ina. Front bear, lua numero sa sao le pito I luma. Back bear, numero sa sao e lua le pito I tua. Lucky one, numero tasi le pito I luma. Male gombo, numero laki e tolu so se whaatulanga ina. Elfia I male straight. Ele nau ma ena sa kina tato maa. Sao ni se peni mas pepe wha mau ina e tato numero laki manuia le mate.